Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza igitondo cyiza cy'umunsi wa kane iminsi 28 mu kwezi kwa karindwi muri mwaka turimo bahaye ikaze nyuma yuko habaye imirwano mu Gitoga, nyuma yuko habaye imirwano mu Rugezi majepfo y'akarere ka Minembwe, nyuma yuko habaye umutekano muke muri utwo duce. Faustin Mzinigirira mu Mukirambi TV 1 bashatse kubagezaho ku karere ka Minembwe kabyutse, habyukiye imirwano mu karere k'Amajyaruguru aho ni za Mikenke, aho ibitero bitandukanye byari bivuye ahitwa Bukungi, byari bivuye ahitwa Point Zero. Kugeza amasaha intambara cyarimo, ariko hamwe na hamwe kwirwanaho yabashije kugenda isubizayo ibitero byari byagabwe ku baturage biciye muri izo nzira. Hanyuma kandi turaza kubagezaho amakuru atandukanye yo hirya no hino y'uko karere kose muri rusange kameze. Reka mbaheze ikaze tuba namwe naganira na Yoshua Basanda, ni umuyobozi w'abaturage hariya muri kariya gace. Ageze gute Chef Yoshua Basanda w'inkambi ya Mikenke? Intambara yatangiye twaturutse guca mu gitondo, aduye aturuka mu Marundi, aturuka Makayina, aturuka mu Gipupu, Bukunzi, aturuka no kuri Apedite. None bizifasha gute? Ubu amarepica ya Birarobiri nayo iratangiye, Makayina yareketse nyine yari iturutse za Mibunda. Urumva basubiyeyo? Hanyuma Birarobiri batangiye ryari? Batangiye nko mu masaha 2 za mu gitondo. Baracyari kwagwana n'ubu? Ariko urebye intambara byifashe gute? Aduye karasubira inyuma, bimeze bite? Aduye ubu ko bimeze ko bari baje, aduye ko arasa no hasubira inyuma, wari uturutse za Gipupu, za Bukunzi, za Marundi no kuri Apedite, wera asigaye inyuma. Intambara irimo ni ya Birarobiri. Mwebwe muri he abaturage? Uri mu nkambi nyine. N'amatungo niho hari cyangwa mwabaye muyafa? Turagiye twese nyine turaha mu nkambi, niho tubihagaze ko turakurikirana uko intambara ihagaze. Izo numva ni amasasu? Yego. Hanyuma mwebwe mubona muri aho ngaho, murabona ko icyo gitero cyarimo ingabo z'u Burundi byari bimeze gute? Ubundi cyari gifite imbaraga zimeze gute mu buryo bitandukanye nka mbere wenda? Gifite imbaraga ni guverinoma isanzwe na za mayi nyine. Isanzwe na za mayi. Mwari mugize iminsi mwumva amakuru ko bari hariya za Gipupu? Yego, baturutse za Bijombo, barinjira Gipupu, twari tuzi uko bahari. Hanyuma Yoshua Basanda, reka nkureke turaza wenda kuganira nawe mu masaha ya nimugoroba cyangwa se intambara yarangiye, uze kutubwira uko umutekano wanyu ukomeje kuba. Urakoze n'amakuru. Ngayo nguko uko karere ka Minembwe kabyutse. Urebye mu majepfo y'akarere ka Minembwe habaye imirwano ku munsi w'ejo na gatatu ku minsi 27 mu kwezi k'umunani mwaka turimo mu Rugezi, aho umwanzi yasubiye inyuma ku masaha nimugoroba. Tutabashije kubageza amakuru yacu kubera ikibazo cy'itumanaho twari dufite hano mu karere ka Minembwe, ariko by'umwihariko ako karere karatuje ubu ngubu, habyutse amahoro. Mu majyaruguru y'akarere ka Minembwe kuko mwabyumvise tubiganira na Yoshua Basanda, niho habyutse imirwano hariya za Mikenke, ahitwa Bukungi n'irembo rituruka mu Gipupu, ahitwa za Marunde n'irembo rituruka za Turambo, ndetse naho hitwa kuri Apedike n'umusozi uri hafi ya za Gitasha. Nuko bimeze, ariko nawo ukaba uhanamiye ibitaro bya Mikenke. Nuko byifashe, ndetse na za Birarobiri uvuye kuri Point Zero, amasasu agenda yumvikana kuri Point Zero, naho karagenda yumvikana, ariko nta gikanganye cyane kibiri nk'uko abacunze umutekano muri kariya gace akaza Bicumbi cyangwa se za Karongi muri rusange na Rubemba bari maso kugira ngo barindire abaturage umutekano. Ni amasasu yatangiye kuva mu gatondo, yatumye haba ihungabana mu bikorwa bitandukanye by'abaturage, ariko bitabuje kubijamwo nubwo abayumvishije, nubwo byabateye impagarara mu mitima,
kubera ko twirwanaho ibarindiye umutekano. Nongeye wenda kubagezaho ko byifashe ku munsi w'ejo ku mugoroba, amakuru twari twakiriye ava hariya za Gitoga naho ko hari intambara yahabaye ku Mwite kuko twabibagejeho mu gitondo c'ejo. Ku Mwite niho bagwaniye kuva amasaha 4 mu gitondo kugeza amasaha ya nimugoroba. Byatumye abaturage benshi mu bwoko bwa Furero cyane cyane babita Batwa bari hariya za Gitoga bahungira mu Bibangwa na Gitembe. Bivuze kuko basuye kandi kugwana mu gitondo cy'umunsi. Dukomeje kubashaka ku marezo turaza kubabona wenda tubabwire amakuru uko bimeze. Abaturage bari hariya za Gitembe, uvuye Gitembe ubugiye mu Marungu ahahoze hari ikigo cy'abana b'imfubyi kirebwa n'itorero rya Vivante. No kuvuga ngo uhavuye ubugiye deja mu birindiro za Twirwaneho. Bivuze kuko nihongera kuba imirwano igatuma abaturage basubira kuva mu byabo, birumvikana ko baza kurindira umutekano na Twirwaneho kuko aribo bizeye. Murabizi kuko benshi mu bafurero batuye kara gace cyangwa se amayimayi biyunze na Twirwaneho kubera ko bifatikanyije nabo kubera gatotezo ndetse n'ubuzima bari babayemo, bituma bumva kuko nabo bagomba kugira ishaka ryo kwirwanaho aho gupfa cyangwa cyo kwicwa rubozo kuko tubivuga. Ndabashimiye cyane, reka ndakomeza mbagezaho uko bimeze.